Unang jonat tulang ngalo jamang ulun Holando lau manuhar boras 1 kilo pa nat tulang. Salior pa minta tolong janat tulang. Toho ida toho oleh selo doho mabusan non. Oke, sabay majatata. Dari samu sanam maho asa aw non. Hita masaingan hita. Tutu doho da selo doho kan. Berjanji selamat jo hita. Amang tahe, hamanya silopau ni son. Gula pedang adong, boras, ika pedang adong amat tani ba, aledang tarpakke. Tahe, iko kujal na uang belanja. Pak Bulan, dia aja hepeng, nang belanja iba, manang pedang adong di dapur. Bah, enak kali kau, uang gak ada. Menjual hepeng tuh aku usai. Bah, ho ada kepala keluarga. Ho ada nama sari kepala rumah tangga ho. Aleh na hundul, marisap, minum kopi. Bereng jogula pedang adong muse. Kopi pedang adong, silop pound. Bah, jadi kamu ngatur aku. Kalau gitu kerja kau, kalau nggak mau kau kerja, suruh anakmu itu kerja. Amang tahe, napa ada ho Pak Bulan? Boros pedang adong, silop pound. Gami mama ho ale sumar pakai ho. Lai suruh hom sa gelengmu, masaryaha hepeng. Napa ada pikiran nyon? Halan na minum tua datang mo toho, marisap. Minum kopi. Halan ni di ba toho? Lu aja hepeng Pak Bulan. Boras dangarong ikepe. Ada selangot taja buon. Hata he, ama hawala dang marpakke ho. Bah, suka-suka aku. Carilah kerjamu, suruh anakmu itu kerja. Lah, lebih suruh hokel lagi karejo. Tagal do pesi boto, ho do serus nama cari hepeng. Bah, tampar kau sini. Bah, lomaku. Suruh anakmu itu apa kerja? Tagal do Pak Bulan. Nabahadon, ama ho. Aldang tarpakke, wala na marisap, minum tuak. Jangan aku suruh kerja. Besok ini mau ama-ama mau kerja, minum tuak, kopi, minum kopi lagi. Kalian kerja, kalian perempuan. Menurut sana do setiap hari halak bapa do oma sumber badai. Mangalului karejo na mau. Ale, ama karejo kuat Marbot mate au. Inaku na burju. Ay nabuhana mon, naula perbut na manasipod de ba? So ado berengon. Na burju. Au rasa de ba? Sampai 40 tahun lah, udah perbutu. Ay sa 100 tahun nga perbutu, biar terus on. Boto nama karjoko ngada po be si jualokon botot ay mara dijawab ba
langsung namuhok do arion. Nga lumayan non. Ay ba, bereng-bereng kamu hidup kamu dari kawan. San. Eh ba, sosok kamu nang dari kawan san nane. Bena nene ripala ko daro au neritik. Lanjut maju perjalanan ko. Saya nggak baru dok kurasaan. Hei, bah, ini baru ada iso marbotut ado, to marbotut. Nama ngelulit botok daw na tulang, dangadong beboras di jabu. Je, mengelulit botok mayang awas adong boras namin di jabu na tulang. Adong nasodong idamu, nadang ursakui, asai boto ho, mulai 1 kilometer sada asa 1 kilometer 12an, ngadalan kuat. Boto to sudah ngau, nggak 30 tahun na iso, dia. Sorong duit ko. Ngalo jamang ngelulit na tulang. Unang jonat tulang, ngalo jamang ngelulit Holando, lau manuhar boras 1 kilo peon na tulang. Salior peon minta tolong jangan na tulang. Toho, oleh selot doho mabusan non. Oke, sabay gimana tata. Dari samu sanam maho, asa aw non. Hita masaingan hita. Tutu doho dah selot doho kan. Berjanji selamat jo hita. Marwai dah hudul. Dia aja pengen yang belanja iba. Taruh salang di dapur. Begerejo. Salam pergi dah hepe kau tuau. Ada kepala ni keluarga. Ada menafkahi geleng do.
Ima, no matokek ko ni, so may ta jual. Eta. Nantulang, biasa. Oh, kemari sayang, kemari lah. Seperti biasa Nantulang. Oh, aman sayang, aman. Oh Nantulang, aduh, panak kelapa aku senang. Enang peduli habis sih. Lah adong pesayanganmu, yang penting barangku datang. Ay dia do Nantulang, ngay balanggan namu nga 30 tahun na so marlanggan at tubuto mo da. Ha? Ay dia do ho. Na Nantulang itu mon. Tahe. Ibu tuh mau pesadong nih. 1.000 don. Bener sudah. 1.000. Nih, bener sudah nih. Lagi mang teh, butuh amun nih. 1.000 don, 1.000. Dan kilo Nantulang. Tanganku kilo, tanganku sudah bisa. Aku sudah berapa puluh tahun ini marbotot. Pakai tangan dohubain. Nyo 1.000. Pay joy saja ho. Aja ho. Mang teh. 2.000 don, 2.000. Pay ma. Tidak dolong jo Nantulang asa boy jo cukup tu boras 1 kilo Nantulang. Tabay jo hepeng ni Nantulang. Hage tahe. Nga cerita ming sedih be inat tahun nih. Toy mahulian. 7.000 dah. Ayah hari Nantulang, dia na borasan ni mana da? Kilo jo, beren. Ni mana aku harus sudah niya nga kaleng-kaleng nga harga udah Nantulang. Ano po ano parkiran ni Nantulang? Asing. Siya toke, human ngaw. Nih, nang sani cerita Nantulang meron dunia na bora nga bosi na marga do bosi sana kuon, dia Nantulangon. Nang aci besongon ida. Ulang terima orang jual bodoh mi. Nih, Nantulangon dang tabo, ngay balangganan. Atong nama Nantulang, percuma do langgan persao. Ala ni hodi. Nah, 1.000 membagianmu, botokmu sauti dok. Ayah, ada Nantulang lawan 1.000 nang beni amana beyon. Malang karupu jangan penghurang don. Ala ni ho masudah ida. Japor mani pimi. Nah dek, nyom mah hepeng muda, tur mah polas muda. Ale holas halio doda. Mau lu so dangaci, mau 2.000 mah dah. Toy mak lamo. Hanay bumi baru. Boras do ninong. Sedih pengen memanor bulan. Sedih pengen memanoron. Nama aku dah bulan. Bulan lu sejauh mak. Bulan. Nama aku dah manoran. Sedih ada pak umur bulan. Nah bege do naking hala oma dok bapa marbadaya lani boras. Je marboto mau. Dapok tuma hepengi butuar ma borason asa boy mangan hitaw ma. Agerte buruko na. Di na marboto do buruko. Tahe. Babampe tahe. Dangulo macari hepeng. Gaboy ba macari hepeng buru.
Sabar-sabar mada burung. Hati-hati mau burung.